Mu burasirazuba bwo hagati bose barabizi yuko ari abanzi. Irani niza ku mwanya wa mbere mu bihugu birwanya byivuye inyuma politiki ya Israeli kuri Palestine n'ibikorwa byayo bya gisirikare muri Gaza. Guhera mu kwezi kwa 10 2023 abantu bagera ku bihumbi 34 bamaze kwicwa muri Gaza. Ibi rero Irani ikabyanga urunuka. Nyuma y'uko intambara hagati ya Israeli n'umutwe wa Hamas itangiye, imitwe ishyikirwa na Irani yagiye igaba ibitero binyuranye kuri Israel hamwe no kuduce Israeli ifitemo inyungu n'abaturage. Uzi imbere cyane muri iyi mitwe ni wa Hezbollah, ukunze gusakirana na Israeli hafi buri munsi ku mupaka ho majyaruguru hamwe n'abahouthis, igaba ibitero ku mato anyura mu nyanja itukura agiye mu bicuruzwa. Houthis kavuga yuko ari amato aba yikoreye intwaro. Kuba ibi bihugu byombi birebana y'inguyu munsi burya ngo ni byavuba hangaha kubera yuko hambere byahoze ari inshuti z'akadasohoka kugera ku rwego rwo kuba leta Tehran yarazaga muzi imbere cyane zemeje Israel nk'igihugu nyuma y'ishingwa ryayo mu 1948. Ni byinshi byagiye biba nyuma y'ahangaha kugeraho ibihugu byari inshuti uyu munsi bidacana uwaka, kimwe cyumva cyarimbura ikindi. Turasubira inyuma mu mateka yo hambere tureba inkomoko y'ibi byose nuko uyu mubano wagiye uhinduka umwaku buri mwaka. Hanyuma rero ubu ngubu hakaba ari intambara ishobora kwaduka yanakwira akarere kose ku burasirazuba bwo hagati. Ukurikiye Gentil Gedeon Official, reka nguhe ikaze. Bitandukanye nuko abantu benshi babizi uyu munsi, Irani yabaye igihugu cya kabiri gituwe n'abayisilamu benshi nyuma ya Turkiya cyemeje leta ya Israel nk'igihugu kigenga nyuma y'ishingwa ryayo mu 1948. Ishingwa rya Israel ni icyemezo kitishimiwe n'ibihugu byinshi by'abayisilamu ndetse bita bifata inzira yo gushoza intambara kuri Israel nyuma y'imyaka mikeya ishinzwe. Hari n'intambara zabaye rwose mu ijoro ashingiwemo. Irani ntabwo ari mu bihugu byashoje intambara kuri Israel ndetse ahubwo banakomeje kugirana umubano mwiza ushingiye ku bya diplomasi nyuma y'uko itsinze iyi ntambara yarwanagamo n'ibihugu byinshi by'abayisilamu byishyize hamwe. Muri iki gihe cyose Irani niyo yari ituwe n'igice kinini cyane cy'abayahudi mu burasirazuba bwo hagati, ndetse uyu mubano wari ufitwemo uruhare rukomeye cyane n'umwami w'iki gihugu Mohammed Reza Pahlavi, wari inshuti ikomeye cyane ya minisitiri w'intebe wa Israel wa mbere Bwana David Ben Gurion. Bari bafite intego yo gushinga umubano hagati ya Israel na Iran na Turkiya mu rwego rwo guhangana n'ibindi bihugu by'Abarabu bitari bimeranye neza na gato na Israel. Iran ariko nanone yagurishije amavuta kuri Israel mu gihe ibindi bihugu by'Abarabu byose byari byaranze gufungurira amarembo Israel. Ubutasi bukomeye cyane bwa Mossad bwa leta ya Israel ni nabwo bwahaye imyitozo igipolisi cya Savak cyari gitinyitse cyane kurusha ibindi byose byo mu karere, icyo ni cya Iran. Hiyongereyeho kandi ko abangabo bombi bari bashyigikiwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri icyo gihe. Bidatinze Israel yaje gushinga ambasade i Tehran mu myaka y'1970 ndetse Iran nayo ishinga ambasade muri Israel. Umubano w'ubucuruzi warazamutse cyane ndetse aba bombi bakomeza gufatanya bya hafi no mu bya gisirikare kimwe n'umutekano muri rusange. Ibi bihugu byaje gusa naho bicanye umubano wayanako byabanje guhindura isura ni mu 1979 ubwo habagaho impinduramatwara muri Iran, birangira umwami Mohammed Reza Pahlavi aharitswe ku butegetsi ndetse ahita hanashingwa indi leta ishingiye ku mahame y'idini ya Kisilamu. Ayatollah Ruhollah al-Khamenei wahise agirwa umuyobozi w'ikirenga wa Iran, yazanye amatwara akarishye cyane ashingiye kuri Iran ndetse mu mboni ze atangira kubona Israel nk'igihugu kigabije ubutaka bw'Abanyapalestine kubw'inyungu zabo ndetse bafashijwe n'uburengerazuba bw'isi, agatunga intoki Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Al-Khamenei yitaga Israel Satani nto, naho Amerika yo akayita Satani nini, Little Satan, Great Satan. Little Satan ni Israeli naho Great Satan na Amerika. Israeli ntiyigeze yemeza iyi leta nshyashya yo muri Iran.
Iran yahise ihagarika umubano wose yari ifitanye na Israel. Ingendo zihuza ibihugu byombi zirahagarikwa ndetse iyari ambasade ya Israel ihinduka iya Palestine. Iran nayo yagerageje kuzamura ijambo ryayo mu burasirazuba bwo hagati. Ibintu byayishwanishije na Arabia Saudite hamwe na Israel, ibihugu byombi bigashyigikirwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo mu buryo butagaragara ubucuruzi hagati ya Israel na Iran bwo bwabaye nk'ubukomeza kugenda, ariko umubano w'ibihugu byombi waragiye urateseka bya burundu ndetse urasenyuka hafi gushiraho. Intambara itagaragara yatangiye gututumba hagati y'ibihugu byombi nyuma y'uko Iran itangiye gutera inkunga imitwe yitwaje intwaro mu bihugu bya Syria na Iraq kimwe na Liban, yewe ntiwakwibagirwa na Yemen. Islamic Jihad yo muri Palestine niyo yabaye umutwe wa mbere w'abanyepalestine urwanya ku buryo bweruye leta ya Israel itewe inkunga na Iran. Kuva iki gihe Iran na Israel buri umwe ahora agenda ku wundi, aho umwe aciye undi yahanyuza umuriro. Bombi buri umwe wese aharanira gusenya inyungu za mugenzi we, byanaba ngombwa akamurangiza akamurika ku butegetsi cyangwa agasenya burundu igihugu cye. Israel ishinjwa kwica umushakashatsi w'umunya-Iran wari umuhanga cyane mu by'ingufu za nucleaire, ndetse Israel yagiye inangiza nyinshi mu nganda zitunganya izi ngufu muri Iran. Iran nayo higashinjwa guturitsa no kugaba ibitero bitandukanye ku Bayahudi kimwe n'ahandi hantu henshi Israel ifite inyungu. Mu bihumbi 2010 bivugwa ko Israel ifatanije na Amerika bakoze virusi ihambaye cyane ya mudasobwa yahawe izina rya Stuxnet. Yari virusi mbi cyane igamije kwangiza umushinga wa Iran w'inganda za nucleaire. Iki rero nicyo gitero cya mbere cy'ikoranabuhanga cyatangajwe na Iran ko cyihishe inyuma mu kwangiza ibikoresho binyuranye mu ruganda rwa Natanz. Uruganda rwa Natanz rwari urwa mbere rukomeye cyane mu burasirazuba bwo hagati rutunganya uranium. Guhera mu 1979 buri muyobozi wese wayoboye Iran yagiye hamagarira ibihugu bitandukanye by'Abayisilamu yuko Israel yaseswa burundu, ndetse akarwanya yivuye inyuma ko iki gihugu cyakomeza kugenda kigarurira ibice bitandukanye bya Palestine. Ibi ngibi byatumaga Israel nayo ikomeza gukaza umutekano wayo, kwari kugira ngo bitegure ko igihe cyari cyo cyose Iran yaba ibagabye igitero bashobora kwirwanaho. Ibintu byakomeje kuba bibi cyane kugira ubwo Minisitiri w'Intebe wa Israel Bwana Benjamin Netanyahu yise umushinga wa nucleaire wa Iran ikosa rikomeye cyane ribayeho mu mateka. Iran gets everything that it wanted in this stage and it pays nothing. I urge Secretary Kerry not to rush to sign, to wait, to reconsider, to get a good deal. But this is a bad deal. A very, very bad deal. Byaje gukomeza kuba bibi cyane kurushaho noneho mu minsi yashize ahangaha, ubwo indege bikekwa yuko ari za Israel zagabaga ibitero kuri ambasade ya Iran muri Syria, abantu 12 bakasiga ubuzima. Muri abangaba bitabye Imana harimo abajenerali 2 mu gisirikare cya leta ya Iran, kimwe n'abandi basirikare basanzwe 5. Ni igitero cyahitanye Mohammed Reza Zehad, komanda mukuru w'ingabo za Iran wari ushinzwe kugenzura iby'umubano iki gihugu gifitanye n'amahanga. Uyu niwe musirikare ukomeye cyane wa Iran wongeye kwicwa nyuma y'urupfu rwa Qasem Soleimani wishwe na drone z'Abanyamerika mu bihumbi 2020. Iki gitero kandi cyatumye Iran nayo yihorera, yohereza muri Israel drone 170 zose zihetse ibisasu, misile za cruise 30 hamwe na misile ballistique 120. Nubwo Amerika hamwe na Israel byatangaje yuko byahanuye 90% byose bya misile zose zari zarashwe, Iran yavuze yuko nta gushidikanya iki gitero cyageze ku ntego zo gutanga gasopo. Hari amakuru amwe namwe yananditswe n'ibitangazamakuru byo muri Israel byavuze ko harimo gukabye cyane no gukabiriza kuvuga ko 99% by'ibisasu byose byafashwe. Nka Jerusalem Post yo yavuze yuko nibura 87% by'ibisasu ari byo Israel yashoboye gufata, naho 13% by'ibisasu byose byaguye ku butaka bwa Israel, nkuko ibitangazamakuru bikeya byatinyutse kubyandika byo muri Israel imbere. Iran yo nkwibutsa yuko nta kintu iratangaza
ku bitero umuba yagabye kuri Israel. Cyane cyane ariko ubwo ngubwo ni ukuvuga ibijyanye n'ibyangijwe. Ukwihorera kwa Israel kuri iki gitero nako kwakuriye impaka ndende ko isaha n'isaha intambara ishobora kurota mu burasirazuba bwo hagati. Perezida Joe Biden wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yongeye kwizeza ubufasha butangaje kandi butajegajega bugomba guhabwa Israel, ariko anavuga yuko Amerika idashobora kwivanga mu bikorwa byo kwihorera bya leta ya Israel. N'ubundi ku munsi wo kuwa gatanu Israel yongeye kugaba igitero kuri Iran, ni nyuma y'uko Minisitiri w'Intebe Netanyahu arahiriye yuko agomba gusubiza Iran nyuma y'igitero cya misile. Uko imyaka yagiye isimburana, ibi ngibi ni imwe mu bihe by'ingenzi cyane byagiye biranga ubushyamirane hagati ya Iran na Israel. Tonight, we are going to reveal new and conclusive proof of the secret nuclear weapons program that Iran has been hiding for years from the international community in its secret atomic archive. We're going to show you Iran's secret nuclear files. Well, tonight I'm here to tell you one thing. Iran lied, big time. After signing the nuclear deal in 2015, Iran intensified its efforts to hide its secret nuclear files. Duhere mu 1979 nibwo umuyobozi wa Iran humvikanaga n'uburengerazuba bw'isi akaba n'inshuti ya Israel, Mohamed Reza Pahlavi, yahiritswe ku butegetsi nyuma y'impinduramatwara zikomeye cyane zashyizeho ubuyobozi bushya muri Iran. Noneho mu 1982 Israel igaba igitero gikomeye cyane kuri Liban. Byari nyuma y'uko leta nshyashya ya Iran hamwe n'abayisilamu b'abashiyita bafatanije mu gushinga umutwe wa Hezbollah. Uyu mutwe waje kuba umwe mu iteye ubwoba cyane yazengereje Israel cyane cyane ku mupaka w'amajyaruguru. Mu 1983 umutwe wa Hezbollah wakoresheje ibitero by'ubwiyahuzi mu kwirukana ingabo z'uburengerazuba hamwe na Israel zari ziri muri Liban. Muri uko kwezi kwa 11 uyu mwaka w'1983 imodoka ihetse ibiturika yinjiye mu nyubako y'icyicaro gikuru cy'ingabo za Israel, ibyaje gutuma ingabo za Israel zita ziva muri Liban ako kanya. Hagati y'1992 n'1994 Argentine na Israel byashinje Iran hamwe na Hezbollah kwihisha inyuma y'igitero cy'ubwiyahuzi cyagabwe kuri ambasade ya Israel mu mujyi wa Buenos Aires muri Argentine mu 1992 ndetse n'igitero cyo mu 1994 cyagabwe mu gace gakorerwamo n'Abayahudi. Ibi bitero byombi bikaba byarahitanye abantu bagera kuri 100. Ni ibitero Iran na Hezbollah bahakanye bivuye inyuma. Muri 2002 amakuru y'uko Iran ifite umushinga wo gutunganya ubutare bwa uranium yagiye hanze, ndetse ahangayikisha bikomeye cyane uburengerazuba bw'isi ko iki gihugu gishobora kuba kirimo gitunganya ubutare bwa uranium mu rwego rwo gushakisha imbaraga kirimbuzi cyangwa intwaro za kirimbuzi z'ubumara. Muri 2006 Israel yarwanye na Hezbollah mu ntambara yamaze ukwezi muri Liban, ariko Israel inanirwa gusenya bya burundu uyu mutwe. Muri 2009 mu ijambo rye umuyobozi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yise leta ya Israel ko ari kanseri ikomeye cyane kandi mbi. اینا همه قدرت مداران عالم و مستکبران عالم به خصوص شیطان بزرگ رو آمریکا بدانن ملت ایران به هیچ قدرتی باج ندارد. Iran remains one of the most dangerous threats to the United States. Iran's cruel regime wastes tens of billions of dollars spreading hate. Muri 2010 nibwo Stuxnet virus karahabutaka muri mudasobwa bikekwa yuko yakozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifatanyije na Israel yakoreshejwe mu kwataka mudasobwa zose zo mu ruganda rwa Natanz rutunganya ubutare bwa uranium. Iki ngiki cyari igitero cya mbere kimenyekanye ko kibasiye imashini zo mu ruganda rwa Natanz. Muri 2012 umushakashatsi ku ngufu za nucleaire w'umunya-Irani Mustafa Ahmadi Roshan yiciwe mu gitero cya bombe yashyizwe mu modoka ye hagati mu murwa mukuru Tehran. Iki gitero cyaje gushinjwa Israel ko ariyo yari kiri inyuma. Mu bihumbi 2018 Minisitiri w'Intebe wa Israel Minisitiri w'Intebe wa Israel yashimagije icyemezo cya Perezida Trump
cyo kwikura mu masezerano na Iran arebana n'ingufu za kirimbuzi. Nyuma y'igihe kinini cyane asaba yuko aya masezerano ahubwo yaseswa. Mu kwezi kwa gatanu uwo mwaka wa 2018 Israel n'ubundi yatangaje yuko yarashe ibikorwa remezo by'ingabo za Iran muri Syria, ubwo leta ya Iran yari ishyigikiye Perezida Bashar al-Assad mu ntambara yari irimo kujya mbere. Nyuma ingabo za Iran zikarasa rokete ku nyubako yafashwe na Israel yo muri Golan Heights. Muri 2020 nanone Israel yishimiye urupfu rwa General Hassim Suleiman wari komanda w'ingabo za Iran zikorera mu mahanga. Iran nayo yaje kwihorera irasa misile ku birindiro by'ingabo za Amerika biherereye muri Iraq. Ingabo za Amerika 100 zirakomereka. Muri 2021 Iran nanone yashinje Israel kwica Mohsen Frankarzda wafatwaga n'ubutasi bwo mu burengerazuba bw'isi nk'umwe mu bacuzi ba porogaramu y'ibanga ya Iran yo gucura intwaro za nucleaire, kabone n'ubwo leta ya Tehran yakomeje kubihakana. 2022 Perezida wa Amerika Joe Biden hamwe na Minisitiri w'Intebe wa Israel icyo gihe Yair Lapid basinye amasezerano yo gushyira hamwe mu kurwanya bivuye inyuma ko leta ya Iran yatunga intwaro za kirimbuzi. Mu bihumbi 2024 igitero cyo mu kirere bikekwa ko cyagabwe na Israel kuri ambasade ya Iran muri Syria kishe abasirikare 7 barimo abajenerali 2. Israel ntabwo yahakanye cyangwa ngo yemere ko yagabye iki gitero, yaricecekeye. Ngibyo ibihe by'ingenzi urebye byaranze umubano hagati ya Iran ndetse na Israel. Ibihugu byahoze ari inshuti zikomeye cyane, ariko umunsi umwe ibintu bikicurika. Ubahuma nyuze undi yahanyuza umuriro, nta wifuza kundi yaba igihugu kizima kundi yabaho. Turabashimye, nimugire ibihe byiza mwese, ibiganiro byacu birakomeza.